Sengiphinde ngabuya ke fune indaba zediski namhlanje ngiphatheleke indaba ezahlukahlukene indaba ke nje ezitrendayo ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngizoqala ngazo ke lapha indaba ke ithinta iKaizer Chiefs. Namhlanje ke iKaizer Chiefs iconfirme ukuhamba kwakhe yena lapha umduduzi Mudantsane. Amakhosi avezeke lezi indaba lapha kwi-social media kuma page abo nalapha kwi-site yabo mayelana nokuhamba kwakhe ke umduduzi Mudantsane. Lokhu kuchaza ukuthi ke yena umduduzi Mudantsane use-free agent. Ngidluleke mbukeli ngilapha kwindaba ke ithinta iKaizer Chiefs futhi nalo ke lapha ijezi lawo kamakhosi elilokhe ke litrend lapha kwi-social media okuvela ukuthi ke ijezi elisha lawo kamakhosi kodwa ke liputshukile. So kunamahebezi ka trendayo haveza ukuthi ke ijezi ke leli layo kwiKaizer Chiefs elisha lelo kulibona lapho ke screenini. Amanye ke ama-fans ayiKaizer Chiefs ayalithanda and amanye ke walithandi bathi ke lifana kakhulu nele Wydad Casablanca yaseMorocco. Okwamanje ke mbukeli bengakaconfirm walutho ngalo ke leli jezi kusazi indaba ke nje engama rumors ke lapha kwi-social media ukuthi ke ijezi leli elishake for isizini entsha for lona ke iKaizer Chiefs. Kodwa ke mbukeli uyazi ke mina ngihlezi ngikhona uma ke sekuhamba ke isikhathi uma ke khona okuvelayo okuconfirmwayo ngiyobuya ngizokutshela ngalo ke leli jezi. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona indaba ke nje isematheni eyithinta ke idisk yakhona la eMzansi. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.